u biznisu nema mjesta za ego. Znači, ako želim zaraditi novac od toga što radim, moram ego staviti sa strane. Moram vidjeti što sam napravila kao business owner. Jesam li radila marketing, jesam li se reklamirala, imam li ljude s kojima radim, imam li nekoga kome hoću preporučiti, jesam li stvarno isporučila ono što sam ja dogovorila u skladionici. Jer mislim da je kod nas, ako ćemo gledati razliku kako raditi sa strancima, kako raditi sa Hrvatima, stranci su tu, ti si njima vendor. I oni očekuju od tebe da je biznis odnos. Ja ću tebi platiti. Večeras je gošća, draga Barbara Tursan-Mišić, kolegica, ajmo reći, mi smo se upoznali na terenu, kako se kaže. Radili smo zajedno davno i tako smo se upoznavali i došli smo do ovoga da je meni jako zanimljivo ovo što ona radi danas, s čime se bavi. A s druge strane mislim da ljudima koji budu slušali ovaj podcast, prvenstveno ponavljam glazbenicima, ja se njima najviše obraćam, ali ne mora biti samo glazbenici, može biti bilo tko. Mislim da mogu imati velike koristi od toga. Ne? Volio bih da prije nego što krenem duboko u temu, da nešto možda malo ispričaš da ti ljudi shvate tko si ti, šta si radiš, šta si radila, promijenila si plan zanimanja, zašto si ih promijenila i kako si došla do ovog što radiš danas i što najviše voliš. Barem se tako čini, ne? Da, istina. Pa ništa, znači ja sam Barbara, znači kao sad ko u leksikonu, imat ću 44 godine, oženjena sam, imam 2 djece, udana sam kako to ćemo nazvaš. Stitam. Da, i kako sam ja došla do ovoga, pa ja mislim da je to meni od uvijek bio nekakav životni put, u smislu sam da se predstavim ljudima kako se spada, ja sam coach, ja sam edukat psihoterapije, znači za savjetodavnog terapeuta se educiram. I to radim zadnje 4 godine. Prije toga sam radila u Hrvatskom telekomu. Nakon toga sam bila fotograf 12 godina, tako da su mi upoznali. I kad je krenuo COVID, znači sam ta fotografija stala u potpunosti, to je cijela ta industrija je stala u potpunosti. I ja sam se malo našla u neobranom grožđu. I našla sam se sa jako puno vremena s kojim nisam znala di ću i šta ću. Na NLP sam već išla prije, znači položila sam edukaciju NLP practitionera i onda sam odlučila ofriškat svoje znanje i proći ponovno. I onda sam se tu zaljubila na cijelu tu priču zato što je meni NLP promijenio život, doslovce. I to u vrlo kratkom periodu i onda kad nešto kreneš tako, mislim da je to tako svim kad se u nešto zaljubiš, onda ide jedna edukacija, pa druga edukacija, pa je master, pa coachici, pa je savjetodavni terapeut i evo danas tu gdje jesu. Da. Ono što, zašto sam ti još jedan razlog, zašto sam gošća, zato što sam kroz svoje edukacije koje radim kao glazbenik, glazba i biznis i program koji sam napisao, shvatio da nama glazbenicima fali jedan segment samo razvoja. Možda će neko reći ne treba, možda treba, ali uvijek dolaziš gdje moraš prepoznati svoje nedostatke, svoje prednosti i gdje moraš sebe malo i samo analizirati. Ali neće ti uvijek okolina reći ono što ti trebaš čuti. Ili će ti reći na nekakav način kad je to teško prihvatiti. I mislim da nama glazbenicima, moje osobno mišljenje bi super došlo kad bi malo napravili nekakvu retrospektivu i zato im želim približiti ovo što ćemo mi danas pričati. Ne? Ali prije nego što krenemo u malo dublje tu temu coachinga, šta je to zapravo, da nam objasniš u biti šta je NLP, jer mislim da još uvijek velika većina ljudi ne zna zapravo šta je to, taj izraz, ne? I ja smo se upoznali s moje strane kroz glazbu, s tvoje strane kroz fotografiju. Ne? Zajedno smo se nalazili na vjenčanjima. Ono što ja pamtim, više smo se možda čak u tom jednom periodu družili na moru, kad smo radili vjenčanje za strance. Da, gdje sam ja isto prolazio nekakav razvoj od glazbenika koji je svirao, nije imao toliko dotica sa strancima, kasnije sam imao više dotica sa strancima, ja sam shvatio da moram svoj personality malo promijeniti u pristupu njima, o ponašanju u smislu izgleda, znači drugačije se mora oblačiti, oni su tražili nekakvu... Oni očekuju drugačije stvari. Oni očekuju drugačije stvari, što većina glazbenika kod nas još uvijek nije navikla, a to je jednostavno biznis. Jer ti si njima prvenstveno tamo zato što moraš ispuniti neku formu, naravno da im prenosiš emociju, ali ta forma mora biti nekakva usklađena, ajmo reći, dok kod nas glazbenici, opet priča svoje subjektivno mišljenje, neko ne kaže jer to nije tako. Moje nekako mišljenje koje sam ja shvatio da sad kod nas glazbenici dosta tu glazbu doživljavaju, ja sam umjetnik i to je to i sad vi mene doživite ili ne doživite. Znači, s jedne strane je to super, ali jako malo ljudi u današnje vrijeme može od umjetnosti zapravo živjeti.
Ne govorim to u negativnom kontekstu, evo samo da završim pa ću sve se okej. pustiti, malo jesam se razvezao, u biti ti si uvijek gošća, samo da jednostavno mala količina ljudi zapravo može živjeti od umjetnosti i moraju se prilagoditi nekakvim stvarima. A prilagoditi, često puta ljudi misle da je to možda nešto negativno, da sputavaju svoju kreativnost, da sputavaju neke svoje stvari. Evo što bi ti rekla možda o tome što se ja sad ispričao? Da li to ima temelja ili nema temelja ili... Pa ja mislim ovako, mislim da sad se razmišljam kako to najbolje sročiti, da budem vrlo konkretna i jasna. Mislim da je mislim da ljudi umjetnost svoju vlastitu jako doživljavaju kroz ego. Mhm. To je moje, ja sam to stvorio, ja sam to kreirao i super. Biznis su nema mjesta za ego. Znači, ako želim zaraditi novac od toga što radim, moram ego staviti sa strane. Moram vidjeti što sam napravila kao business owner. Jesam li radila marketing, jesam li se reklamirala, imam li ljude s kojima radim, imam li nekoga kome hoću preporučiti, jesam li stvarno isporučila ono što sam ja dogovorila s kladencima. Jer mislim da je kod nas, ako ćemo gledati razliku kako raditi sa strancima, kako raditi sa Hrvatima, stranci su tu, ti si njima vendor. I oni očekuju od tebe, to je biznis odnos. Ja ću tebi platiti i zato oni plaćaju XY svotu novca, ali ja očekujem da ti dođeš čist, opran, namirišan, plus da si profesionalac je bazično. Znači to što ćeš ti doći i odsvirati što god sviraš, bez greške, njima je to kao, to se podrazumijeva, zato sam te platio. Jasno. A i očekujem, i ako ja imam vjenčanje u Dubrovniku na Lovrijencu, da ti izgledaš kao netko tko pripada na Lovrijenac, a ne kao nekoga koga je voda donijela i naplavila na obalu. I mislim da tu ljudi naši to ne kuže, pogotovo zato što su kod nas još uvijek svadbe više na način mi smo pajdaši. I nebrojno puno puta kad ti kažeš da ješ doma na vjenčanju, znaš je sam, ljudi kažu, ma nema, ostani. To se sa strancima neće nikad desiti. Znači, stranac će ti doći, ako si dogovorio do 12:00, hvala ti lijepo i dođenja. Njemu je to business relationship. I nama, mislim, meni je bilo jako teško to odvojiti, moju umjetnost, jer ja sam i fotografiju smatrao, još uvijek smatram umjetnošću, od tog nekakvog biznis odnosa koji je praktički transakcija. A je. I onda ti je teško kad ti netko ili da negativnu kritiku, ili kad te netko prozove za nešto što si napravio ili nisi napravio, ili kad netko traži te promjene u tvojoj umjetnosti, onda ti moraš biti ok, tu dolazimo do ovog samorazvoja. Sam sa sobom i znati, aha, ovo su moje granice, ovo su moji standardi, preko ovoga idem ili preko ovoga ne. I biti ok s tim da ćeš možda zbog toga izgubiti ili ne izgubiti posao. Tu dolazi taj osobni rast i razvoj, da mi ne tražimo validaciju izvana, da mi znamo koliko naš rad vrijedi, da mi znamo koliko ćemo dati sebe u nešto i da budemo s tim ok. Ono što bi ja samo još rekao, ovo što kad si spomenula da imaju veliki ego, ja se s tim potpuno slažem, ali s jedne strane taj ego ih je doveo možda kod nekih pogotovo da budu jako poznati, da budu na sceni ovo, da budu na sceni ono, ali ono što sam ja primijetio, mene je jako zanimalo zašto neki ljudi uspiju, Dobro. zašto neki ljudi ne uspiju, a imaju što ogromni talent ili su samo ostali prosječni. Ne. Uglavnom, svi ti ljudi koji su ekstra nešto postali posebno, imali su jako veliki drive, da tako kažem. Nešto ih je tjeralo, da li je to bila ljubav eksplicitna prema glazbi, u ovom slučaju što pričamo, ili je to bilo nekako, možda čak i dokazivanje, ili je to bila, kod najviše stosti, možda kod pjevača, nemojte mi zamjeriti, potreba za pokazivanjem. I ja sam neko i nešto, što je sasvim ok. Ali onda velika većina ljudi kroz život dođu u jednu fazu da shvate ok, sad sam nešto napravio, ali ipak nisam baš zadovoljan sa nekim stvarima i počnu propitivati, počnu tražiti. Meni se bar tako čini, ne znam kako su tvoje iskustva. Pa postoji jedna teorija, sad ja sam užasno loša s imenima, znači ne znam kako se zove taj autor, ali se teorija zove model unutarnjih dijelova. I on kaže da unutar nas postoji od 30 do 50 unutarnjih dijelova. Hoćemo nazvati njih ličnostima, osobinama i kako god. To ne znači da smo podvojene ličnosti, jer podvojene ličnosti ne zna jedna šta radi druga. Ovo samo znači da kada se recimo mi inatimo nekome, mi jako dobro znamo da se mi nekome inatimo, ali mi isto tako nešto dobijemo od tog inata, što god to za nas bilo.
I ego nije nešto što ljudi isto znaju zabraziti pod navodnicima. To treba eliminirati. Ne, mi ga trebamo upoznati. Aha, šta ego od nas traži? Šta on dobije s tim što je on na pozornici? On dobije da ga se, ne znam, veliča, slavi i tako dalje. Koju potrebu ja zadovoljavam s tim da me se veliča i slave? A možda ne znam, najčešće to ode u djetinjstvu, u smislu malo me nije vidjela, a tata me nije fermao 5% i sad ja dobijem to na način da 500 ljudi meni tu plješće. Ali kad mi znamo tu činjenicu, onda to možemo iskoristiti da radi za nas, a ne da radi kontra nas. Jer mogu ja imati veliki ego, ali ne moram biti šupak s oproštenjem. Znači, mogu biti veliki profesionalac i imati ego. Daš ti jedan primjer. Ja sam recimo kao mala bila buljena u školi. I pošto sam morala biti dobra djevojčica, nisam smjela vraćati, onda sam razvila jednu osobinu, a to je da sam izrazito lajala. U smislu, mogu ti vratiti nazad tako da se nećeš znati snaći, da ću te jako povrijediti. I to je bilo vrlo korisno u osnovnoj školi. Ali kad sam završila srednju i krenula na faks, to je počelo narušavati moje odnose. Jer to bi se automatski upadalo, jer je to bila neurološka veza koja je postojala i koja je bila utabana, i ja bi povrijedila osobu do koje mi je bilo stalo. Dok nisam shvatila, ok. Znači, ja sam nazvala taj dio sebe poison ivy. Ona se pali tad i tad. Njena funkcija je moja zaštita. Jer svi naši dijelovi imaju funkciju da nas zaštite na kraju krajeva. Jer oni misle, ne znam, to sama, sad ću ja uskočiti pa ću ja nju zaštititi. I kad sam ja shvatila, ok, znači ona je super elokventna. Ona zna točno upiknuti. Ona te zna, kad ti uđeš u sobu, pročitati, točno znam gdje boli. Ja to mogu iskoristiti sad sa klijentima svojima. Ne na način da ih vrijeđam, na način, skeniram i onda ti znam vrlo jednostavno objasniti što je to, zašto je to, kako se razumiješ. I tako kad upoznajemo svaki naš dio i prihvaćamo ga, znači ne želimo ga eliminirati, nego ga prihvatimo tako kakav je, ali znamo, on se pali tada sa ovom funkcijom zbog toga i možemo ga iskoristiti kao alat. Jer ja recimo zbog toga pišem iznimno dobre newslettere. Upravo zbog tog dijela. Da. A kako si to prepoznala? Znači, trebala ti je neka samo spoznaja, nešto da shvatiš, ja sam ovo kroz svoj osnovni razvoj. Da, ne možeš drugačije. Da. Zato što jednostavno mi ne možemo promijeniti ovo što smo pričali na opet. Kako nastaje promjena? I moja mentorica kaže sljedeće. Promjena nastane kada je ili cilj dovoljno privlačan, dovoljno seksi, ili kada je bol dovoljno velika. Tek onda se pomaknemo s mjesta. Ako je nama ok, mi se vrlo često nećemo pomaknuti s mjesta. I zato se ljudi koji potječu iz loših životnih okolnosti, gledamo njihove, kako se to kaže? Strelovite uspone. Zašto? Zato što je, neću reći da je jako lako, ali puno lakše je pomaknuti se od lošeg iz patnje ka dobrome, nego se pomaknuti iz dobrog ka izvrsnom. Čak i oni zapnu tu u dobro, kad dođu u dobro. I to sigurno imaš primjere iz glazbenog svijeta, kad su oni imali i onda su stali. I onda šta se događa? Znači, zato što njima treba sad nekakva druga, ti moraš napraviti drugačiju motivaciju da se onda iz dobrog pomakneš u izvrsno. Da, ono što sam ja primijetio i što mnogi ljudi pričaju u biznisu i u osnovnom coachingu, da uvijek nije ravna linija u smislu. Uspod ne ide ovako, uspod je popne si na vrh, pa se spustiš, često puta da biti dublje se spustiš nego što si prvi put bio, ali se onda popneš još na veću planinu. Da. I tako, malo kod da gledaš krivo ili na dionicama, kako se penju gore i tako, ne. Život nije ravna linija i život su usponi i padovi i to je sasvim vjerojatno normalno, mislim, to je očito normalno da samo trebamo biti tog svjesni i to nekak prihvatiti, ne. I možda sad pada nam pamet ovak kad pričamo, sad je period kad svi mi donosimo nekakve odluke. Da, nova godina. I svi pričaju o tome, odluke i onda se svih tog držimo, tih odluka se držimo jedno kratko vrijeme i onda opet po starom. Da. Zašto je to najčešće? Zbog čega te odluke ne mogu se zadržati? Ovak, znači prvo što bih ja sebe pitala je da li je ta odluka stvarno moja, u smislu moja želja, ili je to nešto što mi je nametnulo društvo. Primjer, mršavljenje. Žena treba izgledati na XY način.
Zašto? Ja kad sam bila u Egiptu, ja sam dobila toliko brakovnih Kompliment. ponuda i komplimenata da sam ja bila u šoku i da mi nije bilo išta jasno. Znači, nije to tako daleko. Ali hoću reći, tamo je totalno drugačija kultura nego što je kultura ovdje. Neke druge stvari se cijene. Znači, da li je odluka da ja smršavim moja ili neće tuđa? To je prva stavka. Druga stavka je, zašto ja to želim? Tipa, ako ja želim smršaviti zato da mogu obući Brazilke sljedeće godine na plaži, ne mislim da će me to dugo držati. Ali ako ja želim, na primjer, meni je bilo jako bolno gledati moju mamu s mojom djecom, jer je ona imala previše kila i ona s njima nije mogla biti u parku. Ona nije mogla trčati za njima, recimo. Nije mogla hoditi u šetnju, ona bi se uspuhala, ona je morala sjesti. Ja sam sebi u tom trenu rekla, ja nikad ne želim biti takva baka, ja želim biti vitalna baka, koja ako joj unuk kaže da bi na Sljeme, da ja mogu actually otići na Sljeme bez auta. Znači, to je druga stvar. Koji je moj long term game? Ovaj bikini je super dodatak, ali moj long term game, znači da li je to nekom izdat album, surađivati sa nekom velikom zvijezdom koja mu je uzor, znaš, ti sigurno imaš u glazbi uzore. Da li je to, ne znam, što vam može biti cilj, znaš, nešto dugoročno. I onda kad ti se dešavaju svi ovi usponi i padovi, ti imaš tu zvijezdu vodilju na kraju svog puta da te vodi, aha, ovo radim zato što želim surađivati sa Joe Cockerom. Ne znam, sad bi se s njega sjetila. Da. Dobro, on je umro. A dobro, okej, ali ne mogu sad, znaš, ali okej, ali onda i sve akcije koje radim prema tome, prema tom cilju. Jer onda neću tražiti suradnje u Zagrebu, nužno, nego ću gledati, kako ja mogu doći do nekoga vani. Do nekoga tko je u njegovoj izdavačkoj kući. Do nekoga tko je možda sve svijet. Ti tražiš put, jer to je naš mozak. I ljudi, jedna od najvećih zabluda koje imamo je da mi vjerujemo da su sve naše misli istinite. Naše misli nisu istinite. Znači, mi imamo, ako se ne varam, ne znam da li sam to dobro pročitala, nisam, 60,000 misli dnevno. Ja ne znam da li od toga 98% točno. I to doslovce trebamo prebirati. Koga naše pake kad su prebirale grah? Naš kad ono. Ovo je misao koja mi služi, nju ću si ostaviti. Ovo je misao koja mi ne služi. Neću reći, nju ću odbaciti. Nju ću propitati. Kada se rodila ta misao? Koje odluke sam ja donijela zbog te misli? Kako se ja ponašam kada mislim tu misao? Tko bih ja bila u teoriji kada te misli ne bi bilo? I onda je na taj način, jer ta misao je, što li mi češće mislimo, to ona čvršća. A kad mi nju krenemo ovako malo ko Rubikovu kocku razlabat, onda ona olaba. I onda vidimo, čekaj, ovo mi nije jedina opcija. Znači, postoji druga opcija. Pa šta ja želim misliti u tom trenu? Da. I onda odaberemo ono što želimo. Ono što u biti ti pričaš, koliko ja shvaćam, da ljudi kad idu ka jednom takvom putu trebaju si jasno izdefinirati viziju možda, cilj, i onda iz toga stvarati nekakve planove kako će tamo doći gdje žele doći. Ne. Ali da li su ti planovi nešto što se treba s njima, kako bi rekao, oni nisu čvrsti, oni se mijenjaju. Znači ti, ako imaš, što si ti sama rekla, želiš doći, dala si primjer, ne znam, biti sa nekakvim super glazbenikom, imati turneju, ne. I sad ti imaš, to je tebi vizija. To je vizija obično nešto, ako se ja ne varam, što traje jedan određeni broj godina. To nije ništa vjerojatno što će se desiti sutra. Mada se može desiti. Nikad se ne znaš, ali je manje vjerovatno. Onda iz tog imaš nekakve, vjerojatno si malo te nekakve ciljeve. Da budem bolji glazbenik, moram ići studirati. Ili ne moraš studirati, ili čak nije ni važno. Moram ići kod ovoga, moram upoznati ovoga, moram puno vjerovati instrument, moram naučiti bolju tehniku pjevanja. To je jedan od ciljeva da ti dođeš možda da budeš jednog dana na turneji sa nekom svjetskom poznatom glazbenikom. Ali zato se cilj revidira. Znači, nije cilj nešto, sad ću ja, to sam zacrtala u kamenu i to će sad vrijediti na zauvijek. Znači, poanta je, imam cilj, na primjer, završiti za savjetodavnog terapeuta. Ja znam točno koji su moji uvjeti, koliko sati osobne terapije moram imati, koliko sati sa klijentima, koliko predavanja. Znači, to mi je zadano od nekog drugog. Isto tako i on zadano u kojem periodu. Ali da li ću ja to sebi rasporediti ili ću biti kampanjac pa ću sve raditi zadnjih mjesec dana,
That's up to me. Da, sad kad se ovo spomenula, nismo rekli u biti. Odmah smo krenuli na teme, što nam je zanimljivo, ali u biti nismo rekli s čim se ti zapravo baviš. Mislim, ja sam spomenuo nekakav coaching, ali šta to zapravo znači. I možda ljudima koji to slušaju da je objasniš, često puta, bar tako je nekako mišljenje, ljudi imaju negativnu konotaciju prema tome, misle šta, znam, to nešto imaginarno, sad ti neko kaže moraš biti ovako, sad ti njega slušaš ili tako. Da možeš malo približiti to. Pa ja ti mogu približiti moju vrst coachinga, u smislu, ja mislim da isto kao i u glazbi. Ti si, pardon, i business coaching, što je najvažnije. Ja sam business coaching, jer mislim da tek kad kreneš u poduzetništvo, ti isplivaju sva moguća sranja koje imaš u svojoj glavi i sva uvjerenja koje imaš deep down inside i sve sumnje koje imaš deep down inside, jer te biznis traži da se ogoliš i da znaš šta hoćeš, zašto hoćeš, kako ćeš do toga doći i da radiš stvari koje su ti jako nelagodne. Mi ljudi ne volimo da nam je nelagodno, pogotovo u današnje vrijeme. Možda je to prije bilo nekako normalnije. Ja se sjećam i djede i bake, što oni su kopali, težak rade, tako dalje, pa si opet imao neki veći, neću reći spam nelagode, ali ja gledam po svojim klincima danas. Njima je bilo nepojmljivo sad čekat Stranger Things. Jer su oni navikli da je sve na klik. Yeah. I sve je odmah. I sve je, nema, ja se sjećam, mi smo svaki ponedjeljak neku seriju čekali. Da. Znaš, i nema te, uglavnom, da ti odgovorim na pitanje, coaching. Kako ja vidim coaching? Ja ti coaching vidim kao alat koji miče s tebe sve ono što ti je društvo, odgoj nakalemilo, dok ne ostane tvoja suština. I ja nisam coach, niti ću ikad biti coach, koji će ti reći, sad ti napravi ABCD, iako mislim da bi bilo dobro da napraviš ABCD, nego ću te pitati ovo, što ti želiš, zašto to želiš, što je tebi najprirodno. Znači, ajme reći da ću izvući na površinu tvoje dijamante, tvoje sposobnosti, tvoje supermoći i gledati kako mogu te supermoći spojiti sa onim što ti želiš i da ti dođeš u najkraćem mogućem roku do onoga što želiš ostvariti. Tako je, da. A možda čak i da prepoznaš, ali ti to uopće želiš. To je isto istina. Da. Evo ti primjer meni fotografije. Znači, ja sam bila fotograf, ja sam počela fotka 2012. I za 2024. mi je bila zadnja godina kad sam fotografirala. I ja kad sam rekla ljudima da prestanem to raditi, ja sam bila izvrsna u tome. Ljudima nije bilo jasno, kao ne razumijem, kao zašto? A ja meni nije bilo jasno zašto, vama nije jasno zašto. Jer ako ja više nešto ne želim raditi, onda ću ja to otpustiti. Neću to raditi na silu samo zato što mi to ide lako. I ljudima je to bilo nepojmljivo. Znači kao, kako ćeš to sad pustiti? Znači, to je isto nije, recimo, gdje je meni coaching jako puno pomogao. Ja ovo više ne želim. Kako to komunicirati partnerima, kako to komunicirati klijentima, kako to komunicirati mužu doma, jer to je naznačilo zaokret našeg života za 180. Znači, morala si s nekim svojim strahovima ili strahovima okoline boriti. Da, a je, uvijek ti je mislim, živimo tu gdje živimo, uvijek ti je šta će selo reći. Ne samo tu, nego i vani. Mislim da je tako svugdje. Tako je svugdje. I onda je sad samo pitanje, pa da li je meni, da li ja onda želim, da biram život po tome što će selo reći, ili ja biram život po tome što ja želim, pa mi voli briga što će selo reći. Ali to je taj unutarnji mišić i samoregulacija, znači kako naš centralni živčani sustav na sve te kritike reagira. To je dio samodiscipline, da ja kažem, ja ovo želim, i onda action radim korake ka tome što sam rekla da želim. I samo poštovanja, da poštujem samo sebe dovoljno, da napravim ono što sam rekla da ću napraviti. A daj mi reći ovako, bili smo još, opet se vraćam malo naprijed, spomenula si NLP. Daj molim te objasni ljudima šta je to. Dobro. Jer ima svakakvih, mislim, i laici pričaju, uvijek nešto ljudi misle da znaju, pa kaže, to ti je proreš ljudima maglu, govoriš im da mora biti ovako i sad su oni jedanput ovakvi, ne? Ja sad to malo ovako satirično pričam, ne? Dobro. Ali da ljudi stvarno dožive šta je to, kako je to vrsta tehnike i gdje se to sve uklapa. Okay, Jer ti se s tim baviš, ne? Da, znači NLP, neurolingvističko programiranje. Šta sad to znači? Naš mozak je neuroplastičan. U prijevodu. On kontinuirano je sposoban stvarati nove neuronske puteve.
Neki neuronski putevi su nastali u djetinjstvu kroz školovanje i tako dalje. Što mi više koristimo tu misao, to znanje, taj put postaje širi, utabaniji. Kao recimo autoput. I naše misli, naše akcije idu po tom putu bez da razmišljamo. To je automatizam. Zašto? Zašto je automatizam? Zato što mozak, njegova jedina funkcija je sačuvanje energije. Jer on se boji jadan da će iskočiti sabljarski tigar i da ćemo onda morati skočiti, tako da je njegova funkcija, ajmo sačuvati čim više energije. Zato smo na automatizmu. Zato Ja bih se samo ubacio čisto za primjer kroz glazbu. Ja to najbolje vidim kad ili kod sebe samoga ili kod nekih mojih učenika kad nauče nešto krivo. Iskuže da su naučili nešto krivo. Da. To je 5 puta teže ispraviti, može i više, nego naučiti novo. Da. To je to vjerovatno, čemu pričati. Da, znači, i onda kad učimo nešto novo, prvi taj put je grbavi put. Znaš, recimo, ja sad ne znam glazbene... termine. Ne termine, nego... Ja to znam ljudima objasniti recimo na... Priče kako želi. Da, znaš ono, kad radiš prvi put čučak, onda znaš ono u glavi, ok, čekaj. Znači, ne smije mi koljeno prijeći prste, a mi ne smije guza ići ispod naše točke, ne smijem saviti leđa. I sad, prvi put pogodiš koljeno, ali nećeš pogoditi kako ti trebaju leđa stajati. Drugi put ćeš možda pogoditi koljeno i leđa, ali nećeš pogoditi. I treba ti određeni broj repeticija istoga. I to je ljudima strašno dosadno. Dok ti ne usavršiš tu tehniku, dok ti to ne počneš raditi toliko automatski da ne moraš razmišljati. To u principu radi NLP u prijevodu. Znači, nalazi stare obrasce, stare puteve, stara uvjerenja, razloži ih ko Rubikovu kocku i kreira nove. Znači, ajmo reći, on postoji, ovo je moje tumačenje, postoji cijeli naš život, samo što nas neko programira, okolina nas programira, a i može se svjesno programirati. Jer ja sad bi se opet vratio na ono što sam rekao, kad sam proučavao glazbenike, zašto su tako uspjeli. Većina njih, ali stvarno više od 95% postali ljudi koji su iznimka, su odrasli u glazbenim obiteljima kao djeca, znači od malih nogu. Izloženi su. Ili su bili izloženi jako glazbi. Tako da onda je to jednostavno postao dio njih. I onda su imali u sebi taj talenat da iskoče vrlo brzo. Da. Mislim, to je u svemu tako. Znaš, ako si ti izložen i vjeri od malena, tebi će biti normalno ići nedjeljom u crkvu, bez da se pitaš da li ja želim ići u crkvu ili ne želim ići u crkvu. Ako si izložen u obitelji koja je jako, recimo to je kod nas na Balkanu, znaš, koja je jako radišna, koja jako puno radi. Ti kad odeš i na godišnji, tebi će biti iznimno teško opustiti se i iznimno teško ne raditi ništa. I onda ćeš, ići čistiti apartman ili nešto ćeš naći jer ti ne znaš sjediti. Jer tko si ti kad ne radiš ništa? Ti si neradnik, ti si ljenčina, ti nikad nisi vidio svog djedu, recimo, da on sjedi i ne radi ništa. Uglavnom, NLP je skup alata, znači to nije samo jedna tehnika. Oni kad su, ja sad ne znam točno napamet imena, ali uglavnom 2 su osnivača NLP-a, googlajte pa ćete naći. Oni su išli proučavati druge terapijske pravce, pa su otišli u gestalt i uzeli najbolje iz gestalta, pa su otišli kod Virginije Satir, pa su uzeli najbolje od Virginije Satir. I onda su složili, doslovce to meni kao kutija alata, koje ja onda, ovisno o tome s čim mi dođe klijent, dosta otvorim i kažem, ovaj problem bi se najbrže mogao riješiti ili raspetljati sa ovim. I onda uzmem taj alat i raspetljam. Uvijek ti pokušavaš prekinuti obrasce koje moji funkcioniraju. Da. I kreirati nove. Znači, to je jedna stavka, a druga stavka je ono što smo bili pričali prije, je da svaki neki doživljaj, događaj, ima nekakav naboj. Ili je jako pozitivan naboj, ili je jako negativan naboj. I ako je i jedno i drugo, mi donosimo onda odluke iz tog mjesta. Znači, tipa, ako recimo tebi cilj svirat sa, ne znam, daj mi nešto, neko ko je živući. Ne znam. Please. Sam psihoboga popom, nebitno. Ne, da. Ok, ne znam da su ono živući, ali nije važno. Ti ćeš možda raditi neke stvari koji su kontra tvojih uvjerenja i kontra tvojih vrijednosti samo zato da doživiš taj fiks. Taj osjećaj. Da, to. Mislim, to je stvarno ko fiks. I šta je vanjska validacija? Super si. Ko fiks. Odlična si. I to mi stalno tražimo. To su lajkovi na Instagramu, to su lajkovi na Facebooku. To ste sad vi. To ti je to. Znači, to je doslovce samo što
taj dopamin koji projuri kad mi dobijemo like, to je mentalni fiks. Mi smo tome postali ovisni. Da. Tako da, hoću samo reći, znači poanta je da ne želimo taj super osjećaj, nego da možemo ga promatrati iz neutralne pozicije. To se zove meta pozicija. I kao muha na zidu. I onda donesemo odluku koja je u skladu s nama, a da idemo prema tom osjećaju. Da, zanimljivo. Ali ti voliš te ljude, ne? Ti mu objašnjavaš. Ne možeš ti sam doći do toga, ne znam. Sad. Pa, nije jednostavan proces. Znači ovako, ja sam krenula na svoj osobni coaching 2020. godine. Ja dan danas, sad je 2026. godina, idem redovito na coaching. Ja sam odabrala coaching nakon što sam probala sve ostalo. U smislu, ja sam probala i gestalt terapiju, tjelesno orijentiranu terapiju. Što sam još probala? Ja sam nešto probala. Nebitno. Meni je coaching bio najdraži zato što se najbrže vidi rezultat. I kad ja najbrže vidim rezultat, ja onda, ajmo reći, dobijem potvrdu da sam na dobrom putu, da idem ka svojim željama. Ali ovo što kažeš da li se to može raditi sam, vrlo teško. Znači, zato ja dan danas idem na to jer sam human. Jer i dan danas mene nešto istrigerira, nešto me naljuti, ne zbog nečeg planemo, kao zašto sam planula, tu sad auto se parkirao. Onda nazovem coach i kaže te imaš liječnici, jedan termin, ima, može, super. Jer svaka ta reakcija, neću reći da je neprimjerena, nego je toliko burna i meni samo signal tu se nešto sakrilo. Ne da nešto ne valja ili... Ne, tu je nešto zakukuljeno što ćemo on i ja odrot. Znači, u principu, onako da možda sad to ogulimo, ja bih rekao, po meni, da je coaching nešto što tražiš, više ne tražiš od okoline krivicu, nego tražiš u sebi razlog zašto nešto ne ide. I pokušavaš u sebi naći, ne u negativnom kontekstu, nego neku promjenu u sebi tražiš da pomakneš i da se približiš onom rezultatu koji želiš doći. Da li možemo to tako reći? Moram razmisliti. Znaš zašto moram razmisliti? Zato što će ti se neko možda jako primiti za tu rečenicu i krenut će iza stvari koje nisu realno njegove krivica, preuzet će to na sebe. To samo. Znaš, u smislu, šta je coaching? Da ti možeš pogledati, ja sam došla na stol sa ovim, ti si došao na stol sa ovim, kako se to intertwina međusobno i šta ja s tim želim sve napraviti. Kužim. Znaš, jer trebamo preuzeti odgovornost. Jedan kroz jedan. Mislim, jedan grupa mi sad ovo je velika generalizacija, ali mi na Balkanu se volimo bondat oko žrtve. Nama je teško, svima ide bolje nego nama. Znaš, to su te to su standardne priče. I ti ako si u društvu gdje ti kažeš, ne, meni ide super, ti ćeš dobiti muk za stolom. Da. Znaš, i onda preuzimanje odgovornosti znači, vrlo jednostavno, ako ja želim smršaviti, onda je moje da kažem mužu, molim te, nema više kupovati čips doma. To je preuzimanje odgovornosti. Ili ako on kupi čips, da ne donesem ja praznu zdjelicu. Znači, preuzimanje odgovornosti nije osuđivanje sebe. Ne. Preuzimanje odgovornosti je, ja bih čak rekla da je to suprotno od osuđivanja sebe. Ja bih rekla da je to neizmjerna ljubav prema sebi. Ja sebe toliko volim da ću ja napraviti ono što sam rekla ću napraviti. Znači, neosuđivanje, to je unutarnji kritičar. Znaš, ti sad malo biću, trebala sam bolje, trebala sam ovako, trebala sam onako, koji vodi drito u sram. A kad odemo u sram za loka. I onda više najčešće ne možemo nigdje. Onda odemo u freeze. To je jedan od načina kopanja, coping mehanizam, kad odemo u freeze. I onda smo smrznuti i onda nestanemo, pogotovo u biznisu, i ne objavljujemo ništa 7 mjeseci. I onda paralelno kvocamo kako nam biznis ne ide. A kako će nam ići kada nas nema nigdje? Znači, to sam baš sad htio tebe pitati, u biti, kako se sad to sve primjenjuje na biznis? Ono što, ja ću samo malo svoje natuknice dati, ali isto sam upoznat s nekim stvarima, kažu da je u biti 80% ono što ti donosiš na stol, znači tvoja osobna energija, tvoj mindset, a 20% je strategija. Strategija u smislu da znaš da moraš napraviti marketing ovako, da moraš, ne znam, možda
PR napraviti ovako, izreklamirati ovako, ali ono, evo. Ok, ja ću ti ovako reći. Ne bih ja to dijelila na... Mislim, ovo su sad neke brojke, generaliziranje. Ne bih ja to dijelila na 80-20. Ono što bih ja rekla je da smo mi kao vlasnici biznisa, a jesmo, da smo mi opet osobno odgovorni, da se educiramo o onome što nama u tom trenutku treba. Nekada će to biti kako zaštititi svoju energiju, kako postaviti osobnu granicu. Nekada će to biti kako pokrenuti newsletter. Tako da ne bih rekla da je to striktno 80-20, nego bih rekla da možemo raspoznat što nam u tom trenu treba, da smo voljni biti početnici u toj vještini koju učimo i da smo voljni griješiti, padati na nos i da nam neće odmah ići od početka, lako, jel? I ustrajati u toj vještini koju brusimo. Jer biznis je vještina. I ono gdje ja primjećujem da ljudi kiksaju je ne žele uložiti vrijeme, a tvoji glazbenici znaju 1/1, u vježbanje. Vježbanje u kom smislu? Da li vježbanje svog instrumenta ili glasa ili nečeg drugog? Svega vježbanje. Znači, recimo, ja imam newsletter listu na kojoj imam, sad ću govoriti, 370 ljudi. Ti ljudi nisu tamo došli preko noći. Ali ja, da bi ti ljudi došli, ja sam poslala preko 170 mailova. Neki su bili bož sačuvaj, ali neki su bili famozni. Pričaš o strukturi mailova? Pričamo o tekstu. Da. Struktura, ne mogu reći da struktura nije važna, ali način pisanja, način iznošenja priče, način kako ispleteš priču, šta ćeš da tu priči, šta nećeš da tu priči. To je vještina, jednako kao i sviranje. Ljudi su po meni nevoljko se odvaže na brušenje vještine. Jer za brušenje vještine treba vremena. Ja sad ne znam, koliko bi meni trebalo vremena da naučim svirati saksofon? Pa, nešto osnovno dosta brzo, ali profesionalno jako dugo. Ne mora mi biti profesionalno. Recimo da ja znam nešto, a da nisu 3 note. Pa koliko bi to bilo za 3 mjeseca bi mogla odsvirati jednu melodiju da to onako zvuči, da ljudi mogu prepoznati što se... Super, koliko je to sati? Pa dosta sati. Pa koliko? Ali daj znači recimo da svaki dan, ja obično kažem ljudima nemojte slučajno krenuti, to mi kod idete u teretanu, uzmeš instrument u ruke i sediš po cijele dane vježbati, to će se već osakati. Znači kreneš prvo lagano, 15 minuta dnevno i onda to povećavaš. Ne trebaš vježbati 7 dana u tjednu, ali bi bilo idealno da vježbaš 6 dana u tjednu. Super, ok. A koliko je sati? Gle. Pa ne znam koliko ima, 90, pa minimalno 60 sati. Ok, 60 sati. Da ja se tebi kažem, Vanja, ajde sad ti odvoji 60 sati i 60 sati dolazi kod mene na coaching. Koliko ljudi će biti spremno uložiti to? I vremena. Vremena, novaca i energije. Jer ti 3 stvari u principu daješ u osobnom rastu i razvoju, a da osviraš praktički jednu melodiju. Da. To je poanta. Mislim, upravo zbog tog sam te i pozvao da pokušamo približiti ljudima to, da taj coaching ima smisla, da taj coaching je nešto što ti u biti donosi uspjeh, donosi ti brušenje talenta. Da. Znači ti možeš postati bolji glazbenik ako radiš na sebi. Ne samo bolji glazbenik, ja mogu vrlo odgovorno tvrditi da će tvoj život biti bolji. Znači ne samo glazbenik, jer to je samo jedna sfera, nego to ti je kao slagalica puzle. Kad ti promijeniš jedan komadić u svojoj slagalici, svi ostali komadići će se associate with that. U smislu, posložit će se prema njemu. Onda ćeš promijeniti, znači tebi će kvaliteta cijelog života, kvaliteta tvojih odnosa, kvaliteta brzine obavljanja zadataka, znači sve će ti se promijeniti kad uložiš u nešto tipa coaching. Da. A recimo, šta je, ako mi možeš to pojasniti, šta je danas brand? Znači, glazbenici danas moraju od sebe napraviti brand. Dobro. Znači, ti, da bi tebe neko doživio na tržištu, ti više ozbiljno doživio na tržištu, ti ne možeš više samo svirati ili samo pjevati. Mada to nisi mogao ni prije, recimo pogotovo za pjevače koji su išli u solo karijeru, ali recimo prije su bili bendovi. Danas se sve, onoliko kako ja vidim, više ide na osobnost. Okay. Znači, danas su puno više popularni nego pjevači ili pojedine osobe nego bendovi. Ovo trenutno što se dešava. I ti u biti
Da bi ljudi tebi prepoznali da ti doneseš onu vrijednost koju želiš dat, ti moraš znati šta si ti. Moraš prepoznati šta si ti. Dobro. Da. Šta bi bio brand kod glazbenika? Kako bi ja koučala glazbenika za brand? Pa ovako. Par stvari mi tu su... Mislim, mi ovo nismo pripremali. Znači, prvo mi pada na pamet koje su tvoje životne vrijednosti. Znači, kako ćeš ti to pokazati na van? Jer, na primjer, netko je obiteljski čovjek. I ako sam ja obiteljski čovjek, ja onda ne želim biti 5 dana na privatnoj jahti sa XYZ. Nego ja želim doći kući svojoj želji djeci. Znači, onda bih stavila sliku, mislim da ako želiš staviti sliku djece, onda bih rekla da imam familiju. Onda nekako bi provukla tu priču i to se suptilno prenese onda da sam ja netko kome... Obiteljski čovjek. Da. Znači, to je jedna stvar. Znači, koje su moje životne vrijednosti? Druga stvar, sa kakvim ja ljudima želim raditi? Znači, ja ne želim, recimo, ne želim. Znaš i sam, hrvatske svadbe su specifične po tome što su velike. Ako ti ne želiš raditi sa velikim vjenčanjima, onda ćeš selektivno pokazivati vjenčanja koja su manja, koja su na drugačijim lokacijama, znači i na taj način ćeš vrlo suptilno ili nesuptilno pokazivati s kim voliš ili ne voliš raditi. Treća stvar je u čemu si ti brutalno dobar. Jer ti znaš i sam, saksofonisti nisu svi dobri u istim stvarima. Naprimjer, ja tebe vidim kao nekoga tko mi je cherry on top. Znači, ja znam kad ti dolaziš na plesni podij, gle, bit će raspašoj. Znači, da, mislim, nismo se dogovorili da me hvališ. Ali ne, ali mislim, znaš i sam. Da ne misle ljudi sada da ne, ali šala. Netko drugi će biti više, znaš, kao za improvizaciju, za džez, za kad recimo, mislim, ja sad gledam kroz prizmu vjenčanja, kad ljudi, znaš, minglaju i jedu, pa sad tamo neko nešto suptilno preberem na gitari. Onda ćeš stavljati više takve stvari. Znači, u principu, užasno je jednostavno, ali ono što ti šalješ van, konstantno, opet, mi pričamo o konstantnom slanju kroz XY vremena, to ćeš krenuti privlačiti nazad. To mi je jasno, da. Ali često puta ljudi u to idu, mislim, zašto sam ovo pitao? Zašto? Ajmo reći, ti imaš želju i ti prirodno ti je taj talent izražen i ideš. Dobro. Ali recimo ti u tom nekom periodu ako hoćeš doći na stepenicu više, ako si zaglavio, onda moraš skužiti šta tu trebaš promijeniti. Ne? Nekome recimo glazbeniku nije dovoljno samo da svira, sad smo bez veze spomenuli vjenčanjima. On bi htio biti, ne znam, na svjetskim stageevima, da ga zna cijeli svijet za njega. I šta on, recimo, kad bi ja recimo tebi došao, ti si sad moj business coach, kako bi ti sa mnom radio, ne možeš otkrivati tajne, da sad znaš sve neke, mislim tajne, šta bi ti meni rekla, ne moraš uzeti mene doslovce, može, da mi ne bude sad tu sram, ne, šalim se, nego, Vanja, moraš paziti na ovo, moraš paziti na ovo, koje su to strategije da ja od sebe napravim nešto gdje sam ja običan saksofonista koji svira na vjenčanjima, ali imam tu neku osobnost koja daje ljudima malo taj faktor. Do nekoga koji ja mogu biti na nekim velikim svjetskim stageima. Ja ne govorim da ja sad ovo želim, nego čisto da može do općenita. Pa mislim da bi prvo radili misiju i viziju, business model canvas. Znači, to je super model, to je super free, mogu ti čak poslati link mislim, nije uopće moj, kako se to zove. Nisam affiliate ni ništa, nego mi fakat dobar mi je alat. Uglavnom imaš 9 područja i onda raspišeš ko su tvoji ljudi, koje su tvoje sposobnosti, kako ćeš se, distribuirati dalje i tako dalje. To bi radili i onda bi gledali vrlo jednostavno gdje si sada i gdje želiš biti. I šta ti stoji na putu. I čistili bi u svakoj sesiji nešto. Tipa, primjer, došla mi jedna klijentica i nešto smo pričali mjesečne zarade, koliko bi ona zarađivala i sad ja uvijek napravim jedan test s njima. I test je, koliko sad zarađuješ? XYZ, nije bitno. Pa koliko bi željela? Pa ne znam, 7. Pa pa jel ti misliš da ti možeš zarađivati 7? I onda sva ta uvjerenja koja se jave, znači jedno po jedno bi ih rješavala. Jer u principu ti danas imaš cijeli svijet na dlanu. Tvoje mogućnosti zarade su neograničene. Doslovce su neograničene.
Znači, samo tvoje mišljenje o tome što znači zaraditi 7.000 eura ili kako misliš da trebaš doći do tih 7.000 eura, je jedini, ajmo reći, neću reći da je jedini kamen spoticanja, ali jedan od najvećih kamena spoticanja. I onda smo ti napravili, kao od 7, ok, rekli, a šta ti kažem da zarađuješ 10? Što? Jer je njoj u glavi, ako zarađujem 10, moram raditi više. A ne želi raditi više, jer ima 3 djece doma. Ali onda je pitanje kako možemo posložiti tvoje sustave da ti radiš jednako, a da zarađuješ 10. Da. Ali je meni to već bio pokazatelj, ona ima ideju o tome kako je zarađivati 10 i što to za nju znači i kakve razgovore bi morala voditi i s kim bi morala voditi. Jer na kraju krajeva, mi smo ljudska bića. Nama se sve svodi na tom jesmo li prihvaćeni, jesmo li voljeni, i onda je sad samo pitanje, recimo, ja sam imala ideju da ako ću zarađivati više od svog muža, on će me ostaviti. Jer to je tako. Ja ću njemu, povrijediti ego ili nešto. Ja sam ko mačka oko vruće kaše hodala neko vrijeme po stanu, neko vrijeme, kao tjednima, dok on nije dobio slom i rekao da je, šta je, ne mogu više. I onda sam rekla, pa znaš, ako će se nama promijeniti dinamika, kažem, Isuse Bože, molim te, radi šta god hoćeš, ja ću dati otkaz i ja ću biti sretan. Ja ću biti, ali je moja ideja bila, je naš muškarac na Balkanu privređuje, ja ću njemu nešto oduzeti. I da ja nisam s njima otvoreno o tome komunicirala, ja bi dan danas imala to mišljenje. Da. Znaš, i tako da, u principu, onda to bi radila. Znači, misija, vizija, koji su tvoji talenti koje imaš prirodno, što trebaš izbrusiti od nekakvih ština. Znači, možda copywriting za social media, možda snimanje reelsa, i to su sve vještine. Znači, neke stvari možeš delegirati, u smislu, recimo, montažu, whatever. I onda pratila jel radimo, ne radimo, kako radimo, koji su rezultati. I čistila sva uvjerenja koje trebamo čistiti. Ne znam, jesam ti odgovorila na pitanje. Mislim da jesi, ali naš razmišljam se nekak da to stvarno pokušao maksimalno približiti glazbenicima, ne? Ali ja kad gledam recimo svoj neki put, mene uvijek na neke promjene nešto nagnalo s čim više nisam bio zadovoljan. No. Nešto što u mom životu nije bilo, jednostavno više nisam mogu prihvatiti da tako funkcioniram, da tako živim, jednostavno sam tražio nekakvu promjenu i želio sam promjenu. A ljudi se često to boje napraviti i onda ostaju nekakvim strahovima, velikim nezadovoljstvima, a u biti koja je ta, ja bi se malo vratio opet na tu odluku, šta bi ti ljudi koji osjećaju u sebi da bi htjeli napraviti promjenu, da bi htjeli iskoračiti, šta oni moraju napraviti, kakvu onu odluku moraju donesti da im bude lakše, da se usude to napraviti? Pa trebaju donijeti odluku koja je u skladu s njima, znači koja je stvarno njihova, ne zato što je satkana od nečih tuđih odluka. I trebaju biti spremni na tu nelagodu. Jer šta mi volimo isto tako raditi? Mi volimo čekati dok ne prođe strah. Kad ja nešto, onda ću nešto. Znači, kad meni više neće biti strah, kad je recimo, sad bubam, kad dođem do 5.000 pratitelja na Instagramu, onda ću ja snimiti svoj prvi live. Zašto? Zašto ne možeš snimiti svoj prvi live sad sa 500 pratitelja? Znači, koja je razlika? Ne, jer razlike nema. Pazi, ti si napunio kad to prevedeš u živuće ljude, znači 500 ljudi, evo, ćemo 1500 ljudi na Instagramu Lisinski. Znači, ti si napunio Lisinski. I ti meni sad kažeš da ti nećeš se pojaviti za te ljude u Lisinsku. Zašto? Znači, ne trebamo čekati da prođe strah, nego trebamo koračati zajedno sa strahom. Kako ćemo koračati zajedno sa strahom? Tako da ćemo regulirati svoj centralni sistem. Da li je to disanje, da li je to wingback, da li je to tjelesno orijentirana psihoterapija. Znači, postoje različiti modaliteti kako to možemo raditi. Ali strah nikad neće otići. Nelagoda za kad trebamo napraviti nešto novo, nikad neće otići. Ja mislim da je najuspješniji ljudi u sebi imaju strah. Apsolutno. Ali su oni nosili s njima. Da. Ali to kažem, ti hodaš zajedno sa strahom. Znači, ne dopuštaš. To ti je recimo kao da
kao da voziš autobus. Znači, ne dopuštaš strahu da sjedne za upravljačko mjesto i da vozi, nego ti voziš, a on nek sjedi tu pored tebe. I idete skupa. Slušao sam jedan intervju gdje je jedna osoba izjavila, neću sad spomenuti imena, da svaki dan se u životu trudi, ali doslovci svaki raditi nešto što mu je nelagodno. Da. Makar bila to i mala stvar. Ono što mu se ne da i što osjeća nelagodu, da on jednostavno to mora napraviti i tako vježba tu, taj svoj mišić. To je mišić. Tako reći, da. Znači. Pa to ti je recimo, kako se to zove? Oni što se tuširaju u hladnoj vodi. Wim Hofova metoda. Mislim, nije on to smislio, ali je on populariziran to. Da. Ali znači, to je to. Znači, ja kad otvorim tu hladnu vodu, ja mislim da ću ja umrijeti. Mislim, neću umrijeti. Ali tih 3 minute mi se čini kao 3875 minuta. Da. Ali sporo, užasno vrijeme ide. Užasno sporo vrijeme ide. Znaš, gledam ovako i on kao jesi stao i ideš dalje. Ali poanta je da se izložim toj nelagodi i da naučim, nisam umrla. I to ti je Brené Brown super rekla. Ona ti je rekla rečenicu, baš na tragu ovog sa strahu, kao we choose our hard. I onda je dala primjer. Kao being obese is hard. Taking to gym is hard. Going to gym is hard. Onda je rekla kao u stilu biti u nesretnom braku is hard. Prolaziti kroz razvod is hard. Znači, ali mi odaberemo i to je ono što ja učim svoje klijente. Sve što radiš u životu je izbor. Čak i kad ne radiš ništa je izbor. Ti si odlučila ne pomaknuti se s mjesta. Iz kojeg god razloga to bilo. Ajmo naći taj razlog i onda možeš odlučiti iz neutralne pozicije ili se želiš maknuti ili želiš odustati od toga i reći kao it's not my path i otiš dalje. A gdje je ta granica kad ljudi u biti, da li se može prepoznati, da li nešto rade zato što su malo onako, sad im je to puhnulo u glavu, recimo, šta ja znam, ti si radila u HT-u. Da. Gdje je to, šta se moralo desiti da ti kažeš ne želim više raditi u HT-u, idem raditi svoj posao? Da li je to neka bila tvoja unutarnja bol i da li to nije bilo kompromisa ili si ti razmišljala? Ne mogu reći da je bilo bol. Nije bilo bol. Znaš šta ti meni bilo u HT-u? Nije mi se sviđao... Zato ti si imao dobar posao. Ja sam imao odličan posao u HT-u. Za ljudi koji ne znaju, to je Hrvatski Telekom. Čisto ono kao it was a good job. I to je bio recimo posao gdje su mene moji mama i tata to je do penzije. To je to? To je to, gotovo si, ne moraš šta... Ti si riješila sve. Da. Znači, mene je počelo jako smetat to što mi drugi gospodare mojim vremenom. Strašno me to počelo žuljati. Znači, kao, evo ja sad kad se sjetim, imam osjećaj kao da mi nešto stišće, kao da imam oklop na sebi. To je bilo prva stvar. Druga stvar mi je bila to što mi je užasno išlo na živce što sam među zadnjim roditeljima dolazila po svoju djecu. Znači, to mi je bilo kao, moji su išli tih prvih par godina u privatni vrtić jer nisu mogli dobiti državni. I u ti privatni vrtićima, ja ne znam kako ti roditelji, ili to dede i bake kupe ili šta, ali ja kad sam dolazila po njih u 4:30, 15 do 5, oni su bili zadnji. Znači, na prozoru kod dva mačića i čekaju me. Znači, meni to je bila katastrofa. I treće, shvatila sam da sam užasno frustrirana zbog posla koji je takav sustavno. Znači, ništa strašno. To je jednostavno, znaš, kao u pošti. Zašto se to tak radi? Zato što se tak radi 45. I nastavi dalje, nema niš pitat. I nije mi jednostavno više bilo. Ali moram biti iskrena, recimo, ja sam bila vrlo privilegirana kad sam dala otkaz u HT-u, jer sam imala safety net u obliku muža koji je radio i neću reći da mi je on dao zeleno svjetlo da balamasam okolo, ali sam se mogla pouzdati. Imala si neku sigurnost. Tako je. Imala sam sigurnost sa strane. Znači, ipak si donesla donekle promišljenu, donesla si promišljenu odluku. Da i ne, sad sam to htjela nadovezati ovaj drugi dio. Ja sam 2 godine radila paralel. Znači, radila sam u HT-u i gradila svoj fotografski biznis. I tek kad sam imala dovoljno vjenčanja bukiranih za sljedeću godinu, da se pokrijem po pitanju troškova firme, sam dala otkaz. Znači, išla sam proračunato, nisam skočila pa evo kud koji mili moji, nego sam gledala, ok, meni treba 7 vjenčanja po toj cijeni, da bih ja mogla biti na nuli, znači ne da zaradim, nego da sam na nuli, da mogu funkcionirati.
Sve što je iznad toga je plus. Da. Tako da, zato kažem, ja sam bila u toj privilegiranoj poziciji, ali ja sam 2 godine, znači, ja to neću nikad zaboraviti. Dobila sam fotić za Božić i tad još nisam imala djecu. Znači, svaki dan kad sam došla iz HT-a, sjela za komp, ja sam bila samo uki fotograf. I učila. Svaki dan, od tipa 6 do ponoći. Fotkala paradajze, standard, naš, cipele u travi, sve, cijeli taj put. Onda mi je to postalo dosadno, onda sam sve prijatelje pitala da fotkam. Sve parove koje sam znala. Ja sam vrlo proaktivno, to je ovo što ti pričam, ja sam vrlo proaktivno tražila ljude da mi ispune moje snove. Mm-hmm. Nisam sjedila doma, kako bi bilo lijepo da imam vjenčanje. I onda kak sam dobila svoje prvo vjenčanje, moja prijateljica se udavala, ženova, šta god. Imali su malo vjenčanje, njih 12. I pitala me, mi nećemo imati drugog fotografa, znači možeš ti, please, tih par. Znači, ja sam bila ustrna grlica. Ja to ne znam, ja to ne mogu, ti nisi normalna, ja ću to propastit. Ja sam se tresla. I to je ovaj strah koji je išao sa mnom. Ja sam svejedno rekla, idem. Ja cijelu svoju karijeru s tim svojim strahom idem. On ja, kao, znaš, strah je ok, kao dude, it's ok, kao, prošli smo gore situacije. Da, on je moj friend. On je moj friend. Znaš, on je doslovce, šta ljudi rade? Ljudi jako bježe od svojih emocija. Uh-huh. Užasno bježe od svojih emocija. Kao od svih, i dobrih i loših. I onda ih nambaju. Mislim, nisu se droge izumile za bez veze. Nije se Netflix izumio za bez veze. Znači, to je sve nambanje naših emocija da mi ne osjećamo ono što biti osjećamo unutra. Ali kad si ti friend sa svojim emocijama i kad ti možeš sjediti u tom čemeru i jadu i u tom neuspjehu i ne posegnut za Netflixom, nego biti u tome, ti si bala. Prihvatiti sebe. Prihvatiti sebe. Ne samo sebe, nego i tu emociju. Da. Jer emocija te neće ubiti. Znači, ona je najveći nalet ima 90 sekundi. Ovaj drugi nalet je već slabiji. I onda je nalet treba biti ajmo vidjeti šta mi ta emocija govori. Znaš, šta je, sad ti strah može reći, da, svi će nas smijati. A koji su to svi? Svi je generalizacija. Znaš, Vanja će, recimo sad da sam ja saksofonist, neki mladi nadobudni, Vanja će mi se smijati. Pa da li će mi se stvarno Vanja smijati, koji sam izlazi iz nekih svojih neugodnih situacija, pa neće. Pa koga taj Vanja predstavlja? Ne znam, tipa ekipu iz srednje glazbene škole. Aha, pa di su oni danas? Pa ne znam, radi u Konzumu, znaš kao, pa je bitno. Pa to ti je. Ili tipa, znaš, sreća. Kako kao sreća? Pa ne, pa kao u teoriji si žele biti sretni. Pa da, ali šta? Tipa tvoj partner je nesretan. Ti nesvjesno umanjiš svoju sreću. I nećeš mu reći neku super dobru stvar koja ti se desila i on gleda, on je došao s posla na dan. Kako ću sad? Pa ne, mu rekla sutra. Razumiješ, smanjiš se. Te mi reci, mene sad ovo zanima, čisto, baš mene, kroz tu fotografiju, toko godine kad slikaš, da li ti se desi jedan trenutak kad pogledaš u fotić, vidiš koga slikaš ispred njega, ispred sebe, pardon. Da. Ispred fotića sam mislio, zato sam tako rekao. Osjećaš emociju čovjeka, znaš kako trebaš poslikati čovjeka. Šta dobiješ, kako sliku ti dobiješ kroz toliko gledanje, kroz taj fotoaparat? Šta doživiš kod ljudi? Sve. Ja točno, mislim, grupa me reći da sam točno znala ko će ostati u braku, ko neće, ali nisam puno volila. Ti to ne možeš sakriti. Kad se ljudi vole, kad im je tak nevažno, jel tu pršu, tu je kulen, jel tu, znaš kao, oni sjaje. Mm-hmm. Oni baš sjaje. I onda ti nije, baš im nije ništa im nije teško. Znaš, mama tu nešto oca, sve znaš, imamo samo 15 minuta za sešme. Znaš, baš im je sve im je lako, zato što su jedno s drugim. Mm-hmm. A kad neko ganja nešto, tipa lovrijenac, i totalno zanemari ovog svog drugog, to se isto vidi. Da. Tako da je meni kao umjetniku to bilo jako ispunjavajuće doprinijeti tom njihovom danju sa svojim nekakvim trudom i radom i ta ideja da će oni to gledati za 5, 10, 15, 20 godina
i da će i moje fotke biti taj trigger kako nam je bilo lijepo ili kako smo si nešto obećali ili šta god. Da. Ili ja dan danas znam naše fotke s vjenčanja. I moje klejci, njima je to baš super. Super. Sad se uvijek dosta već pričamo, da ne dužimo previše. Sad ću se pitati nešto što svakog pitam. Dobro. Na kraju. 3 kratke stvari, u ovom slučaju opet se obraćamo glazbenicima, Dobro. koji mogu pomoći u karijeri. Znači da im kažeš, znam da je ovo teško, Da. ali kada ovo što ti prvo padne na Zašto mi pamet. to pitanje nisi dao prije? Da, zato baš zbog toga, znaš, što ti prvo padne na pamet da neko kažeš, sjeti se kad si na to svom putu, sjeti se ovoga. Ok. Budite znatiželjni, ali nemilosrdno znatiželjni. Znači, ko klinci. Znači, kad imaš malo klinca i taj pita, ti piš 885 puta, zašto? Ovo kao sjaš više ti tako znatiželjni. Ali u svemu. Da. U kreiranju svoje glazbe, u kako mogu ovo riješiti, kako mogu ovog pozvat, kako mogu... Znaš, ti si isto znatiželjan u kreiranju svog podcasta. Znači, prvo mi je, recimo, budimo znatiželjni. Jer to nekako izgubimo ko odraslja, ful je važno. To je prva stvar. Druga stvar, love yourself. Znači, ali ne ono kao ljubiti sliku svoju, nego... Ne sebično. Da, ne to, nego ono u smislu da... Zašto mislim da je ljubav prema sebi jako, jako važna? U našoj branši, znači i fotografskoj, ma i umjetničkoj i glazbeničkoj, dobit ćemo neke ponude, dobit ćete neke ponude, neće da su nemoralne, ali su kontra vas. I garantirano ih ne bi savjetovali vlastitoj djeci da ih prihvate. Jer mi našu djecu, ljudi koji imaju djecu, volimo ih beskrajno i želimo im najbolje. I sad za nekih par takvih stvari, u stilu baš, kao da li ga rekla Lauri da prihvati taj posao, ne bi. Zato što, ali kao bilo bi dobro za karijeru, pa budem. I onda se na kraju usosim više... Pardon, ne misliš o poslu fotografiranja, nego konkretni slučaj u neći. Slučaj u neći. Znaš možeš li ti na flash staviti žuti filter koji nikad ne koristi? Kao, nebitno, znači ljudima šta misle. Znači, nemojte gaziti sebe da bi napredovali u karijeri, zato što svako to koje je inicijalno trebalo biti ne, će vas opaliti po glavi 10 puta više nego da ste rekli ne u startu. Da li to može znači čak i usporiti u nekakvom napretku? Moguće. Ali ne mora biti. Ne mora biti da će usporiti. Znači, to mi je drugo. I treće, znači, please, nemojte biti lijeni. Znači, ja kad gledam, recimo, sad ću opet izmaskrirati ime, šaolinske svečenike. To su sati i sati vježbanja jednog te istog. 10,000 sati udara nekakvu jabuku tamo. Ako je, znači za bilo koju vještinu koju brusimo, šta god to bilo, potrebno je uložiti vrijeme i energiju i novac. Nemojmo brusiti 10 vještina jednom, jer nemoj izbrusili niš. Nego odaberite jednu koja vam treba u ovom trenutku i nemojte biti lijeni. Padat ćete na nos, neće vam ići i bit ćete ljuti. I nemojte odustati. Da, slažem se potpuno. Samo sjetite se, ako vam išta ostane, sjetite se klinaca, ja se uvijek vraćam na klince zato što su nenadjebivi. Sjetite se klinaca kada uče hodat, naći. Pa on padne dnevno 8755 puta. I opet se digne, i opet ide dalje. Sjetite se klinaca kada uče voziti bicikl. Sjetite se njih kad uče raditi bilo šta drugo. On ne razmišlja o tome hoću li ja to već naučiti i zašto ja to već nisam naučio. I gle, ovog Marka bolje od mene drži žlicu. Boli ga kifla. Znači, nemojte biti lijeni, uložiti vrijeme, energiju i novac u ono za što tvrdite da je vama važno. Možda je to danas nešto najvažnije, mi se čini, opet moje nekako osobno mišljenje, da danas ljudi svi sve znaju, svi sve rade, možda generaliziram, ali ne brusalno do kraja. To je ta vještina, to je meni taj šaolinski svečanik. Ne izdiže ih. Tako, jer ti
Zato je to mi je super fascinantno u Americi. Ti u Americi imaš specijalista za nožni palac. Jel mi to stvarno treba? Ali ako seznem nožni palac, ja ću prvo njemu otići. To je činjenica. Ja ne umodem otišla doktor opće prakse. Da. Znači, budite znatiželjni, igrajte se, nemojte biti lijevi. Eto, to su neke, pošto si me ovako naprijed Neka, super si rekla. ulovio 3 stvari koje mislim da svaki i umjetnik i poduzetnik ne smije, neću reći ispustiti, nego samo da, desit će se život, da ne izgubi iz horizonta. Hvala ti puno što si mi bila gošća, bilo mi super. Nadam se da ljudi koji će te slušati će izvući neku korist i Ako će htjet, hoće. vidimo se kroz godinu dana opet. Može. Hvala ti puno. Moram.